Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida Angola yatumiye bagenzi be ba Kongo Kinshasa na Togo ngo baganire ku kibazo cy'intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu biganiro byabereye mu ngoro ya Perezida Angola i Rwanda kuwa mbere nimugoroba. Ibyo biganiro byahuje Perezida Lorenzo Fure Nyansimbe wa Togo na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bari kumwe na Rusegundu Basanjo ukuri itsinda ry'abahuza bashyizweho n'umwe bwa Afurika. Ibiro ntaramakuru bya Angola byatangaje ko ibyo biganiro byamaze amasaha 5 birimo kureba uko imirwano ihagarikwa vuba kubahiriza amasezerano yumvikanweho. Ibiganiro hagati y'Abanyekongo ndetse n'uruhare rw'abatavuga n'ubutegetsi muri Kongo mu gukemura amakimbirane ahari. Ibiro bya Perezida Nyansimbe umuhuza w'ubumwe bwa Afurika kuri icyo kibazo byavuze ko ibyo biganiro byimbitse kandi byubaka byibanze gushaka igisubizo cya Afurika kuri iyi ntambara irimo kuba mu Burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya Perezida wa Kongo byavuze ko abo bategetsi basubiyemo ko hakenewe guhagarika imirwano bitariho mananiza no kugenzura ibyemewe na buri ruhande. Muri inama kandi Angola yahawe manda yo kumva impande zo muri Kongo zifuza kwinjira mu biganiro hagati y'Abanyekongo bizategurwa n'inzego za leta nk'uko ibiro bya Perezida wa Kongo byabitangaje. Perezida wa Angola kuri ubumwe bwa Afurika si mushya muri iki kibazo, ariko mu mezi menshi y'umwaka ushize umuhate wa Angola n'ubumwe bwa Afurika wari wahagaritswe n'imbaraga z'umuhate wa Washington na Doha muri Qatar. Kuva mu kwezi gushize bisa na ubumwe bwa Afurika bwongeye gusubirana inshingano zo gushaka igisubizo nyuma yo amasezerano Washington kugeza ubatabubarizwa neza, kandi inzira Doha imaze amezi agera ku 10 nta kirageraho gifatika kugeza ubu. Biteganyijwe ko mpera z'icyumweru mu nama izabera Addis Ababa muri Ethiopia President Ndayishimiye w'u Burundi yazasimbura Lorenzo ku mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afurika. Ibiro bya Perezida wa Togo byavuze ko Perezida Fure Nyansimbe muri iyo nama y'u Rwanda yasubiyemo ubushake bwo mu gukomeza kuvugana n'abarebwa n'ikibazo hamwe n'itsinda ry'abahuza kugira ngo haboneke igisubizo kirambye kuri iyi ntambara. Hari ibitangazamakuru byagaragaje ko Presidence ya Angola mu itangazo yasohoye yavuze ko Lorenzo n'abashyitsi be basabye ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro 2773 w'umuryango w'abibumbye. Banibutsa ko byihutirwa gushyira mu bikorwa amasezerano Washington yasinywe hagati ya leta ya Kongo n'iy'u Rwanda. Basabye by'umwihariko Kongo Kinshasa gusenya imitwe ya FDLR, u Rwanda narwo rugacyura ingabo bivuga ko rufite ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Itangazo rya Presidence ya Angola riti tuributsa imyanzuro yafatiwe mu masezerano ya Washington ku itariki y'Ukuboza umwaka ushize ndetse n'imyanzuro y'Ibihumbi 273 y'akanama kaoni gashinzwe umutekano ku isi yerekeye kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse no gusenya imitwe ya FDLR. Kinshasa yibukijwe ko itarasenya FDLR mu gihe raporo impuguke zasohoye mu kwezi gushize yerekana ko ingabo zabo zikomeje gukorana n'uriya mutwe by'umwihariko mu ntambara zirwana mu mutwe wa ni mu gihe amasezerano ya Washington ateganya ko byanga bikunze Kongo igomba gusenya uriya mutwe bigakurikirwa no gukora ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda kunze gushimangira ko dateze kuvana ingamba z'ubwirinzi mu gihe cyose FDLR itarasenywa, ariko kandi abakomanda bashya 7532 b'umutwe wa ku cyumweru tariki 8 binjijwe mu ngabo zabo nyuma yo gusoza imyitozo ikaze bari bamaze igihe bakorera mu gace ka Canzu ni muri teritwari ya Rucuru. Umuhango wo kwinjiza mu ngabo za FCM wayobowe n'umugaba mukuru wazo General Sultani Makenga. Mu byo abasirikare bashya b'Ventura baraye harimo gukorera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gutanga umusanzu mu kubohora igihugu kibangamiwe n'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yo kureba ubumenyi butandukanye bari abasirikare bahawe bwiganjemo amayeri mu by'imirwanire ndetse n'imyitozo mu by'imbaraga. General Makenga bamenyesheje ko FCM bafashe icyemezo cyo kwinjiramo ifite ubutumwa bw'ingenzi bwo kubohora abaturage ba Kongo no kugarura icyubahiro cy'icyo gihugu. Makenga yamaganye imiyoborere y'ubutegetsi bwa Kinshasa y'isi soko y'amacakubiri ivangura rishingiye ku moko n'iheza, asaba abasirikare boye kuba umusemburo w'impinduka Kongo Kinshasa ikeneye. Ati igihugu cyacu cyowe n'injiji ziri Kinshasa zafashe bugwate igihugu zashinye igihugu zica abaturage, guverinoma yica abaturage bayo, Abanyekongo bahindutse impunzi hanze y'igihugu, abandi bava mu byabo imbere mu gihugu. Guverinoma ya n'ibindi bikora ibintu by'ubucucu, barica abantu bakabacamo ibice bakanasenya ikiriho cyose. Iyi niyo mpamvu izi ngabo z'impindura amatwara zahagurutse ngo zihagarike ibikorwa bibi byose. Makenga amenyesheje abasirikare bake ko bagenzi babo basanzwe FCM bakomeje gukora akazi gakomeye ko gukubita babaza umwanzi bahanganye ku buryo nta ziri imbaraga afite usibye amagambo gusa. Yasabye kandi bari abasirikare gukoresha ubumenyi babo mu guha umusaza igihugu cyabo ndetse n'abaturage bacyo kugira ngo gigire amahoro. Abasirikare bashya binjiye muri FCM biyongera ku bandi bari mu 17 binjiye buri umutwe mu gihe kitageze ku mwaka ushize. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umugizi wa polisi ya Uganda Kituma Rusoke yashimangiye ko polisi yo muri iki gihugu ikomeje kugenzura byihariye urwo rwo Robert Cyaguranye Sentamu wamenyekanye nka Bobo Wine, umuyobozi w'ishyaka NUP kubera impamvu z'umutekano. Kuva tariki ya 15 Mutarama nibwo polisi ya Uganda batangiye kurinda byihariye urwo rwa Bobo Wine ruri ahitwa Magere. Icyo gihe Bobo Wine yavuze ko yabashije gutoroka inzego zishinzwe umutekano ajyaho yise ahatekanye. Kituma yavuze ko iki gikorwa gishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu, ariko ntiyatangaje igihe kizamara.
Mutarama. Rusoke yavuze ko Bobo Wine nta cyaha yakoze kandi ko azahamagarwa gusa mu bihe byaba ngombwa kugira ngo atange ibisobanuro. Mu kiganiro umugore wa Bobo Wine Barbara Itungo arutse kugira n'itangazamakuru tariki ya 20 Mutarama yasobanuye ko urwo rwatewe akagirirwa n'abazira kudatanga ijambo banga rya telefone ye. Na mu gihe tariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka abagize umuryango wabo bari barimo n'abavandimwe be babujijwe gusura urugo rwe. Kugeza ubu nta muntu wemerewe gusohoka muri urwo rugo. Bobo Wine wakurikiye Perezida Museveni watsindiye kuyobora Uganda ku majwi 71%. Bobo Wine yagize amajwi ya kabiri 24%. Nyamara ariko Minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri Uganda Chris Bari uyu munsi yamaganye igitero cya gisirikare cyo mu kwezi gushize ku rugo rw'umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda Bobo Wine. Abwira n'amakuru Reuters ko Wine nta cyaha na kimwe yakoze kandi ko afite uburenganzira bwo gusubira iwe. Wine umuhanzi mu muziki w'injyana ya pop wahindutse umunyapolitike ubundi yitwa Robert Kyagulanyi Sentamu amaze ibyumweru mu bwihisho nyuma yo guhunga urugo rwe mu murwa mukuru Kampala ubwo yari yashize amasaha atangaje ko bayoboye mu matora ya perezida yo mu kwezi kwa mbere. Perezida Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi yatangaje ko watsinze mu matora. Tariki ya 24 Mutarama Bobo Wine yatangaje ko umugore wajyanywe mu bitaro nyuma y'uko abasirikare bateye urugo rwabo. Wine yashinje abasirikare kwambura imyenda by'igice uwo mugore we no kumuniga. Ibirego Jean Muhozi Ken Rugaba mugaba mukuru w'ingabo za Uganda ukaba n'umuhungu wa Perezida Museveni yahakanye ariko nyuma batangaza kuri rwa nkoranyambaga rwa X ko bafashanya nyuma bakarekura uwo mugore wa Kyagulanyi. Minisitiri Barye munsi umuvugizi wa leta yavuze ko abategetsi bazakora iperereza ku byabaye. Yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ati nitwanganira ibikorwa ibyo ari byose by'imyitwarire mibi ku ruhande rw'ingabo n'abashinzwe umutekano. Rero gutera urugo rwa Bobo Wine kwangiza gusagarira umugore we cyangwa se umuntu wese ntibikwiriye. Yanze kuvuga ko bashinzwe umutekano bazahanwa nibigaragara ko barenze ku mategeko. Umuvugizi w'ishyaka NUP rya Kyagulanyi ntiyitabye telefone cyangwa se ngo asubize ubutumwa bugufi bwa Reuters bwo kumusaba kugira icyo abivugaho. Mu butumwa bwo ku mbuga nkoranyambaga Jean Kenurwa batangaje ko igisirikare kirimo gushakisha Bobo Wine wanze ibyavuye mu matora avuga ko yabaye mu buriganya. Kenurwa ntiyavuze impamvu barimo gushakisha Bobo Wine cyangwa se ngo avuge icyaha ashobora kuregwa. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu hamwe n'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda bamaze igihe bashinja ubutegetsi bwa Museveni gukoresha igisirikare mu kuburizamo abatavuga n'ubutegetsi. Ibirego leta ya Uganda ihakana. Jenerali Kenurwa afite amateka yo gutangaza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga buteza impaka akenshi nyuma akabusiba. Yigeze gukangisha guca umutwe wa Wine no kwirata ko igisirikare cyica abantu 30 bamushyigikiye. Minisitiri Barye munsi yabwiye Reuters ko ubutumwa bwa Jean Muhozi atangaza bukwiye gufatwa amagambo avuga adakomeje atajyanye n'umurongo wa leta n'ibyemezo bya leta. Ubwo ariko kandi bamwe mu rubyiruko rushamikiye ku ishyaka Karere muri ku butegetsi muri Uganda banenze icyemezo cy'inama nkuru yaryo yafashe umwanzuro wo gushyigikirana itayamahanga ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko na Thomas Tayebwa nk'uzamwungiriza. Bavuze ko agatsiko k'abantu bake kadakwiye gufata ibyemezo byose by'ishyaka. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko urubyiruko ruvuga ko byakozwe n'iri shyaka riri ku butegetsi bica intege demokarasi no kwisanzura mu gihugu ndetse no gufunga inzira abayobozi bato bakabaye bazamukiramo bakajya mu myanya ifata ibyemezo bya nyabyo mu gihugu. Uru rubyiruko rwavuze ko bidakwiye ko agatsiko k'abakire mu ishyaka NRM kadakwiye kwicaza abantu bake cyane bashonje ngo bagene imibereho ya miliyoni 45 z'abanyarwanda. Rugaragaza ko byakozwe ari agahomamunwa. Umuvugizi w'ishyaka NRM yavuze ko urubyiruko rwavuze ibintu ari abantu bake b'injiji baba bashaka kwishyandura nyamara nta makuru na make bafite ku cyerekezo cy'igihugu. Emmanuel Domba uvugira NRM yavuze ko urubyiruko iyo ruza kuba abanyabwenge ikibazo rutari kukijyana mu itangazamakuru bari kwanika babyamagana banyuze mu nzira zisanzwe z'ishyaka kuko inteko nkuru y'ishyaka irimo n'urubyiruko bagenzi babo. Uyu mugabo yanavuze ko kwihanagaza ukavuga nabi gutya ku bantu bari mu nteko nkuru y'ishyaka bigaragaza uburere buke. Abagaragaye bazamura iki kibazo bagomba gucishwaho akanyafu. Umwe wahagarariye bagenzi babo muri uru rubyiruko yavuze ko kwemeza abazayobora inteko ishinga amategeko baba bagomba kwemezwa n'abadepite bose ba NRM bari mu nteko ishinga amategeko ntibiheranwe n'agatsiko k'abantu mbarwa b'abakire bashaka kugumya kwigwizaho umutungo. Urwo rubyiruko rwavuze ko Perezida Museveni atakiri umuntu uhagarara ku ijambo rye kuko avuga ko mu miyoborere y'igihugu hajemo akajagari nyamara agashyigikira ko abantu bake bicara bakigabanya imyanya mu bushorishori bw'igihugu nta muntu wagishije inama. Uru rubyiruko rwo mu ishyaka NRM rwanenze uburyo byose byakozwe mu nyungu z'ishyaka hagamijwe kwimisha amahirwe abandi bantu banashoboye. Inenge bafite gusa ari ko bava mu mashyaka ya opozisiyo nka Robert Mao wari wagaragaje ko nawe ashaka uyu mwanya. Nkiri muri Uganda, polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abantu bane bakekwaho kwiyitirira umukobwa wa Perezida Museveni Natasha Karugire bagasaba amafaranga mu izina rye. Polisi igaragaza ko abantu bari barakoze konti kuri urwo rwa TikTok bagashyiraho nimero ya WhatsApp babyitirira Karugire bavuga ko kuri ibikorwa by'ugira neza ubundi bagasaba amafaranga abantu bavuga ko ari ayo kwiyandikisha muri uwo mushinga. Umuvugizi wa polisi ya Uganda Kituma Ruseke avugana n'itangazamakuru yavuze ko iki kibazo bakinje ubwo Karugire agaragaza ko hangayikishijwe n'abantu bakomeje kumwitirira. Ati muribuka ko Natasha Karugire agaragaje ko hangayikishijwe n'abantu bamwitiriye kuri TikTok na WhatsApp. Ubwo iki kibazo cyatugeragaho twahise dutangira kubikurikirana. Akomeza asaba abantu kwirinda kwishyura amafaranga abantu bose babonye bababwira ko ari amafaranga yo kwiyandikisha. Abafashwe barimo witwa Ashraf Isabirye, Rahimani Murondo, Kakayere Zubairi na Sharif Gesa bagiye kujyanwa mu nkiko kuri ubu.
Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya abanyamakuru bakodeje ba muri no barandika banditse ko Kenya yavuze ko igiye kuganira n'Uburusiya kubera amakuru akomeje kwiyongera ko abaturage bayo barimo kwinjizwa mu gisirikare mu ntambara muri Karere. Yavuze kandi ko idashobora kubyihanganira. Minisitiri wa Kenya ushinzwe ibikorwa bya guverinoma Musalia Mudavadi akabona minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu yavuze ko imikoranire na Moscow izibana kurinda abaturage ba Kenya no gukumira ibikorwa byo kwinjiza abantu mu Burusiya mu buryo bunyuranyije n'amategeko, harimo gutangiza ibiganiro ku itangwa rya visa n'amasezerano y'akazi hagati y'ibihugu byombi. Yavuze ko guverinoma ya Kenya yafunze ibigo birenga 600 bikekwaho gushuka abanyakenya byasezeranyaga abanyakenya ko bazabona akazi mu mahanga hanyuma bagashorwa mu ntambara. Umuhangayiko ukomeje kwiyongera muri Kenya nyuma y'uko abanyakenya bahabwa akazi ko kurwana mu ntambara muri Karere bamwe bagapfirayo. Mu minsi ishize umuryango wo muri Kenya watangaje ko urimo gushaka ibisubizo n'ubufasha bwo gukira umurambo wa mwene wabo wiciwe muri Karere ubwo arwaniraga Uburusiya. Clinton Nyapora Mugese wari ufite imyaka 29 mu ntangiriro yavuye muri Kenya 2024 agiye gukora muri Qatar, ariko nyuma yaho abwira bene wabo ko arimo kujya mu Burusiya. Abatetsi bo muri Karere batangaje ko bapfiriye mu gitero cy'abakurutu aho Uburusiya bwohereza abasirikare bashya benshi batahawe imyitozo ihagije hagamijwe kurusha imbaraga abasirikare ba Ukraine hashingiwe ku mubare munini cyane wabo. Nkiri muri Kenya ariko umunyamategeko muri Kenya yaregeye urukiko rukuru rwa Nairobi asaba ko igihugu kibwira Rwanda amafaranga yakoreshejwe mu masengesho yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast yabaye mu mwaka ushize, asaba ko mu masengesho ataye amafaranga atazongera gukoreshwa. Uyu munyamategeko aravuga ko itegeko nshinga rya Kenya uburenganzira abaturage bwo kumenya uko umutungo wabo ukoreshwa, agasanga niba batavuze yakoreshejwe umwaka ushize uyu muhango ukwiye kwamaganwa muri mwaka kuko byabari gukama abaturage. Uyu mugabo ngo yandikiye inzego nyinshi ziri mu mitwe y'inteko ishinga amategeko yombi yaba Sena n'abadepite, ariko ntihabwa amakuru arindaga n'inkiko ngo abanyakenya bamenye uko umutungo wabo ukoreshwa. Inteko ishinga amategeko ngo yamubwiye ko amafaranga yakoreshejwe mu masengesho yo gusabira igihugu asanzwe ari mu igomba gukoresha, ariko asaba ko abanyekana uko bangana. Uyu muturage yavuze ko bitanakwiye ko inteko ishinga amategeko ihindukira igategura amasengesho yo gusengera igihugu ngo byaba ari ukuvangavanga inzego kandi ubusanzwe zitandukanye. Abanyakenya bakunze gushinja leta yabo kurangwa na ruswa mu nzego zose kandi zikitwikira ibikorwa bifitiye inyungu abaturage. Nk'ubu icyegeranyo kizwi nka Corruption Perception Index gisorwa na Transparency International kivuga ko ruswa ikomeje kuba ikibazo gikomeye muri buri gace k'isi. Transparency kiya ku rutonde ibihugu 142 bigendeye ku buryo ruswa ihagaze mu nzego za leta. Ibihugu bigahabwa amanota kuva kuri 0 ahari ruswa ikabije kugeza ku 100 ahari ruswa nkeya. Mu gihe Denmark ya mbere ku isi ifite amanota 89%, Sudani y'Epfo ya nyuma ifite amanota 9 gusa. Mu gihe ibihugu 31 byabuganyije bigaragara urugero rwa ruswa kuva 2012, ibihugu bisigaye byananiwe guhangana n'iki kibazo kuko byagumye hamwe cyangwa se bigasubira inyuma muri icyo gihe. nk'uko Transparency bivuga, ibihugu 10 bya mbere ku isi mu kurwanya ruswa harimo Denmark, Finland, Singapore, New Zealand, Norvege, Swede, Ubusuwisi, Luxembourg, Ubuholandi n'Ubudage. Ibihugu 10 bya mbere muri Afurika hazamo Seychelles, Cape Verde, Botswana, u Rwanda, Mauritius, Namibia, Senegal, Benin, Sao Tome na Principe, Cote d'Ivoire na Ghana. Muri Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere, Tanzania ku mwanya wa kabiri, Kenya ku mwanya wa gatatu, Uganda ku mwanya wa kane, Kongo ku mwanya wa gatanu, Burundi ku mwanya wa gatandatu, Somalia ku mwanya wa karindwi na Sudani y'Epfo ku mwanya wa nyuma wa 8. Gusa muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba uretse u Rwanda ufite amanota 58% nta kindi gihugu gifite amanota 50. Mu mahanga umwami Charles w'Ubwongereza yagize icyo avuga ku nshuro ya mbere. Mu makuru mashya yerekeye ihohoterwa ryakozwe na Jeffrey Epstein, avuga ko ingoro y'ubwami bwa Buckingham Palace yiteguye gufasha polisi mu gihe ikora iperereza ku birego biregwa muri we Andrew Mountbatten Windsor. Umuvugizi w'ingoro avuze ati umwami yagaragaje neza akoresha amagambo n'ibikorwa bidasanzwe impungenge ze zikomeye ku birego bikomeje kubijyanye n'imyitwarire ya Lord Mountbatten Windsor. Yongeyeho ati n'ubwo ubusabe bwihariye ari uko Lord Mountbatten Windsor yakemura iki kibazo mu gihe polisi ya Thames Valley twegereye tuba twiteguye kuyifasha no gutanga ubufasha ubwo aribwo bwose bukenewe. Polisi ya Thames Valley yatangaje ko irimo gukora iperereza ku shingiro y'ikirego cyatanzwe n'umutwe w'abarwanya ubutegetsi bw'ubwami ni ukuvuga Republic wabanje gutanga ikirego kuri Mountbatten Windsor ku byaha byo kwitwara nabi mu kazi ka leta no kutubahiriza amabanga y'ubutegetsi. Amabaruwa yaturutse mu madosiye Epstein aherutse gusohoka agaragaza uwahoze ari igikomangoma atanga amakuru arambuye ku ruzinduko rwe muri Singapore, Hong Kong na Vietnam ndetse n'amakuru y'ibanga yerekeye amahirwe yo gushora imari. Jeffrey Epstein yamenyekanye cyane kubera gutegurira abantu bakomeye ibikorwa by'ubusambanyi mu buryo babyifuzamo bwose. Nyuma y'imyaka myinshi dosiye z'abakoranye nawe zirimo gutigisa benshi bakomeye ku isi. Hanyuma kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira ritangaza ko ubwato bwari butwaye abagenzi 55 barimo abana 2 bwarohamye ku nkombe za Libya. Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira IOM watangaje kuwa mbere ko ubwo bwato bwari butwaye bimukira n'impunzi baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Abagore 2 bo muri Nigeria nibo barokotse. Ubwato bwarohamye nyuma yo kurengerwa n'amazi ahantu hasaga amasaha 6 uvuye mu mujyi wa Al-Zawiya uri ku nkombe z'inyanja mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Libya. Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira bavuze ko muri uyu mwaka turimo
abimukira bagera kuri 500 batangaje ko bapfuye cyangwa se baburiye irengero ubwo bageragezaga kwambuka inyanja Mediterane banyuze muri Libya. Libya yabaye ahantu hakunzwe cyane n'abimukira baturutse munsi y'ubutayu bwa Sahara bashaka kugera i Burayi. Kuva umuyobozi w'igihe kirekire w'icyo gihugu Muammar Gaddafi yiciwe 2011, umwe mu bagore babiri barokotse yavuze ko umugabo wari mu bapfuye, undi avuga ko abantu babiri bapfuye nk'uko umuryango ubitangaza. Amatsinda IOM yahawe ubuvuzi bwihutirwa abo bagore bombi, nubwo havugwa amakuba menshi abimukira bakomeje kugerageza kwambuka inyanja bajya i Burayi. Mu ntangiriro z'umwaka inzego z'umutekano za Libya zarekuye abimukira bagera kuri 200 bari bafungiye muri gereza y'ibanga mu mujyi wa Kufra wo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'iki gihugu nyuma yo gufungirwa mu buryo butari ubwa kimuntu, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yabitangarije ibonanamakuru bya Reuters.